Zveza društev diabetikov Slovenije je ob letošnji 26. kolesarski dirki po Sloveniji organizirala posebno akcijo, recimo #darujem kilometre. Kaj pa je razlog? Prvič se je tej dirki po Sloveniji pridružila ekipa Novo Nordijska, to so pa sami diabetiki tipa 1. To pomeni, da se tudi za sladkorno boleznijo da aktivno sodelovati in tekmovati. Za to akcijo smo si izbrali moto Imam sladkorno, a sladkorna nima mene. Mi z ozaveščenjem javnosti poskušamo, da bi ljudje začeli bolj zdravo živeti, da bi se več gibali in s tem posledično vsaj odložili, če ne že odpravili, sladkorno bolezen. Team Novo Nordisk is the only team in the world with all athletes affected by diabetes type 1. We have 16 professional riders, and our mission is to educate, inspire and empower people affected by diabetes. And since 2012, I would say we made huge progress. We are changing diabetes. So for a race like Tour of Slovenia, we prepare as any other bike racer, professional cyclist. We train hard and then take some easy days before the race. So diabetes doesn't change much in terms of preparation. We train and we rest, and just as any other bike racer. I mean, I've done many mistakes during my career, but I think in the last years I've really mastered racing with diabetes, and it gets easier every time you learn how your body reacts to the medication and to the food and all this stuff. So really a strong routine, and yeah, that's the most important thing. Practice physical exercise for people affected by type 1 diabetes as an essential part of their life. What we can do with the physical exercise is to have a best regulation of blood sugar during the day, the way to keep less medication and have better quality of life during the day, even for psychological side. V času dirke po Sloveniji nas je Team Novo Nordisk prosil oziroma izzval, če lahko v Sloveniji prekolesarimo 808,5 km, koliko je trajala oziroma bila dolga dirka po Sloveniji. To razdaljo smo Slovenci, vsi mi, prekolesarili in prekoračili za 7-krat. Na zaključku dirke smo Društvu za pomoč otrok s presnovnimi motnjami darovali enak znesek, kot je dolga dirka po Sloveniji, to je 808,5 evra. Team Novo Nordisk je ob koncu dirke prenesel ambasadorstvo pa življenja oseb s sladkorno boleznijo na mlade sladkorčke, to so otroci z diabetesom tip 1. Tim nam je dal navdih, da kaj zmoremo osebe z sladkorno boleznijo, to je tudi vrhunski šport in dosežki, ki so jih dosegli, seveda nam dajo še večjo spodbudo za to.